प्रशांत मिसी की जेएसी न कौखिबा पुंग निफु निपान की जनरल स्ट्राइक न ngasi मणिपुर की मफम कयादा अकाइब पीख्रे। पब्लिक कर्फ्यू मनुंग दा हांगलंबा दुकान सिंगी अफफतगी दायित्व पुमनमक दुकान मपु सिंगना पुगदबनि हाइना जेसी आईएलपीएस वुमेन्स विंग अमदी स्टूडेंट्स विंग ना चेक्सिलवा थमलकली। जेसी आईएलपीएस की पब्लिक कर्फ्यू मनुंग दा जेनिम्स की स्टाफ सिंगना चथोक चसिन तौबदा अपनबा पीबीगनु हाइना जेनिम्स की डायरेक्टर डॉक्टर देवेन नामियाम दा अपील तौरकली। महैरोई सिंह की खनबीदुना खोंजंग चंगसिलिबा ओजा सिंगा नुमित मंगानी की मनुंग दा यानबा पुरकनबा गार्जियंस एसोसिएशन ना गवर्नमेंट दा अपील तौरकरे। अमसुंग नुमित हुमनीदा सीजा हॉस्पिटल ना कोर्निया ट्रांसप्लांट माई पाक ना पांगथोकपा ngamkhre हॉस्पिटल असिदा मथंग चहीदा आई बैंक लैबगी चावना थाजब लैरे। मयाम खुरुमजरी अदोम नेंगबिरिबसी इंपैक्ट न्यूज ने आई पिंकी ओक्रम ना हौजिक पुंजा सिफावगी मरोइबा पाउसिंग मयाम दा पिजरी। प्रशांत मिसीगा मरी लेना कौखिबा पुंग निफु निपान की जनरल स्ट्राइक ना लमदम असिगी महौसागी पुंसीदा अकाइबा पीख्रे। चथरीबा जनरल स्ट्राइक असिगी ममी असी तंपाक लमदमदन हेना ताखी। जनरल स्ट्राइक असिना मरम ओइरगा सिंजमैदगिना लिलोंग फाउबदा लैरिबा मियामगी नोंमगी ओइबा चथोक चसिन अमसुंग ललोलुतिकता अचौबा चैथेंग फंखी। सिंजमैदगी लिलोंग फाउबगी लंबी इताक ताखी दुकान अमता हांगनखिदे अमदी लंबीदा गाड़ी अमता चटनखिदे। मणिपुर पुंबगी कौबा जनरल स्ट्राइक ओइरबसु सिंजमैदगिना हाइदोरकपा मफम सिंगददी लंबीदा लनाइगी गाड़ी मचा अचौबा पैसेंजर पुबा ऑटो अमदी अतोपा गाड़ी सिंग हानगुमना चेनद्रबसु खरदी अदुमक चेनखी। इम्फाल मयोन ओइरिबा ख्वारंबन कैथेलदा दुकान खरदी हांगनखी अथापा खुंगंगदगी हाइगलकपा इमा इबेल खरा इंजांग नापी योनखी। ख्वारंबन कैथेल की हाइजेंफम ओइरिबा वाहेंगबम लैकाइदा अमसुंग जिरी पार्किंग दा पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंखाम खिलोनेना पैसेंजर पुथोक पुसिन तौखी। जनरल स्ट्राइक मनुंगदा मणिपुर गवर्नमेंट की मरुओइबा डिपार्टमेंट सिंग की ऑफिस सिंग अदुमक हांगनदुना नोंमगी ओइबा थबक इंखांग चथखी। पुंग निफु निपान की जनरल स्ट्राइक असी सिंजमैदगी हाइथबा मफम सिंगदा कनलबसु पुन्ना येंगबदा अकनबा जनरल स्ट्राइक हाइबदुदी ओइद्री। बन्ना मफम खरदा लंबी लमखांग इताक ताकहलबसु बन सौगतपा सिंगना अपनबा पीबा थोकहन्निंगदबा थौदोक थोकपगी पाउदी लैते। हयेंगदगी हौदुना नुमित निनी चथगदबा पब्लिक कर्फ्यू असिदा दुकान थोंग हांगलंबा मियोय सिंग मसा मसाना दायित्व पुजगदबनि हाइना जेसी आईएलपीएस वुमेन अमदी स्टूडेंट विंग ना फोंदोक्रे। ngasi जेसी आईएलपीएस की सेगा रोड ता लेबा ऑफिस ता पाउमी सिंग उनबा मदा स्टूडेंट विंग की कन्वेनर ओइना नंदा बाबू ना हाइखिबदा लाकदौरिबा आईएमसी की इलेक्शन असिदा नॉन मणिपुर ना कैंडिडेट ओइबा यारोय अमदी वोट थादबा यारोय हाइकी। लोइनना ऑल पॉलिटिकल पार्टी कमिटी दा लाकलिबा मेगी तांग निपान की मनुंगदा पास तौखरबा बिल अदुगी मतांगदा चपचाबा फिरेब अमा खंगहंद्रबदी मखोयगी मथक्ता अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइकी। महाकना मखा तारदुना हाय हयेंगदगी हौगदौरिबा पब्लिक कर्फ्यू की खोंजंग असिदा स्टूडेंट विंग की थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना केएसए की सूरज न लुचिंगनी इम्फाल वेस्ट की ओइना एमसू की केनेजिया न लुचिंगनी सुक की सूरज न इम्फाल ईस्ट की ओइना लुचिंगनी अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना एमएसएफ के अमरना लुचिंगदुना पब्लिक कर्फ्यू की खोंजंग असि चंगसिनगनी हाइकी। वुमेन विंग की कन्वेनर थोंगाम ओंगबी अपाबी नसु चंगसिनगदौरिबा खोंजंग असिदा मणिपुर की मियामना सौगतपिनबा अपील तौखी। लोइनना खोंजंग असिगी मायोक्ता लैरकपसिंग वुमेन विंग न थेंगनगनी हाइकी। बिलोमसी मतांगदा अखोई पॉलिटिकल पार्टी कमिटी अमा सेंखिबा कमिटी ngasi फावबदा तुमिना लेसिलेबसी मसी जेसी आईएलपीएस ना अखन मंगोन कनेम तौई लोयना हारो पॉलिटिकल पार्टी सिंग असिना अखोई मसी मसी अमा थंगनमगी कनो तोकपिरो येलोमी अमा ओइना अखोई हारो बिल असि पास तहोंदबी यादे हाबगी इहोलदो लोयना पॉलिटिकल पार्टी की कमिटी सिना याम अथु मतमदा अखोई मरी नेबो अथॉरिटी दा तनो बिजुना हारेबा बिल होमसी एसएमपी नो होनबदा सेंट्रल गवर्नमेंट दा मरी नो अथॉरिटी तनगदबनी जेसी आईएलपी वुमेन्स मिंगना विंगना ngasi ahin nong yaidagi chathakadoriba public curfew asia manipur da lariba mama miyam na thoktuna asiguma curfew asiba he namba pung pha na ba kansin nabagi damakta akhoi gi line sing da laiba mama sing da sem sabal wajare loina na kana gumba lamdam sida laiba kana gumba be se amatana asiguma public curfew ase thugai ge khanbi ganu thugai bi ba tarabadi mado jesi ilp na sapchana thengna
ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯅꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ MPPꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯣꯡꯃꯩꯀꯥꯄꯝ ꯁꯣꯚꯥ ꯀꯤꯔꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ MLA ꯍꯨꯝꯐꯨꯃꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯕꯤꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन की मिखलगा मरी लेना मिटोप सिंह इलेक्टोरल रोलदगी कक्थटपा नत्रगा वोट थादबा याहंदबगी खोंथांग गवर्नमेंट असिना पाइखतबा तारबदी MPP ना मिखल असि थिंगजिन्नबा सेम साबा हौरे हाइना महाकना फोंदोखी ऑगस्ट हाउस द पास तौखिबा यावखिबा ऑनरेबल MLA हुम्फू मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर स्पीकर मोइसे कुमना थिजलबो मतमदा मपानगी स्टेट बेस तौब पार्टी तो ओरमेबा खुदम मोइना गांधी फैमिली द बेस तौब महाराष्ट्र द बेस तौब बिहार द बेस तौब बेंगोल द बेस तौब नागालैंड द बेस तौब मखोय खक ओरमबा मरमना मखोयसे चुमनगी ममिंग खक्तदा बिल पास तौब ओरमे JCILPS na kauriba public curfew manungda Jenims Hospital gi staff singna chathok chasin tawbada apanba pibiganu haina ngasi paumi singa unabagi mifam amada Jenims ki director Deven Laishram na miyamda appeal tawkhre ngasi hospital asida pangthokiba paugi mifam aduda hospital asigi director na JCILPS na changsilakliba khongjang singda Jenims ki staff singna sawgali adubu anaba singi khanbiduna leibak miyamna Jenims ki doctor nurse amadi hospital asigi saktak je पाइब स्टाफ सिंगना चथोक चसिन तौबदा अथिंगबा पीबीदनबा मियामदा अपील तौरकली महाकना मखा तारदुना अनाबा अमदी अफसोक अपन नंगलबा सिंगदा मतेंग पांगनबगिदमक एम्बुलेंस हिदाक लांगथक अमदी लायेंगबदा चंगदबा पोटलम सिंग थमले हॉस्पिटल असिगी स्टाफना मियामगी मतेंग पांगनी हाइना फोंदोखी जेनिम्सा हजिजि थबक तौजरिबा इखोइदी अना लायेंग संगम मरी लेनबनिना मसिदा खुदोंग थीबा अदगी अशोक अपनबा अदगी गाड़ी एक्सीडेंट एनी काइंड ऑफ इंजुरी लाख मतमदा एजिटेशन तौबिरिबा अदगी एजिटेशन बो यावबिरिबा नत्रगा यावबिदबा एनीबॉडी सोलक खोलक मतमदा एखोई डॉक्टर कम्युनिटी एखोइना नर्स सिंगल लोइनना इमरजेंसी खंगदे अरुगे एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑपरेशन नि खंगदे तौजगदोरिबनी जेनिम्स ता थबक तौजरिबा डॉक्टर सिंग नर्स सिंग अदगी टेक्नीशियन सिंग असिना अदगी लैब अटेंडेंट स्वीपर भावदा वार्ड अटेंडेंट भावदा अखोइना आई कार्ड सी पुथोकचब मतमदा अखोइबु चथोक चसिन तौबसिदा अपनबा पिबिगनु JCILPS na changsilakpa khongjangda thangmaiban youth organization na saruk yabaga loinana organization asigi oiba nupi wing amasu semkhre hairi ngasi Thoubal district ki manung channa leiba mafam kaya dasu Manipur da ILP chana halu haiba demand da mahairoi singna khongjang kaya changsinkhre khongjang asigi manung channa Thoubal khetri laikai Khangabok bazar Thoubal Okram Yairipok Thoubal road National Highway 102 lambi gi nake talep tuna kholau kaya sulauki Manipur da ILP system chana hangada haiduna ngasi Yairipok ta mahairoi singna human chain semduna protest tawkhre Lamlong Kaithel semkat sagatpagi wafamga mari leinana Lamlong Kaithel Development Committee na Chief Minister da memorandum amat thaduna Kaithel sabagi thabak thauram athuba matamda Khurai Girls High School Lairamba mafam masida hobiro haina taksin khre loinana Khurai Girls High School Lairamba mafam masida atopa thabak thauram amata chathaba yahandanaba memorandum masida taksin khi loinana mafam masida Kendra Vidyalay leihanaba hotnariba asi khudakta tohangadabani haina Chief Minister da thakiba memorandum masida palli haina cherol amana khangalakli Tongan ba demand sing taladuna All Manipur Government Aided College Teachers Association amaktana tha asigi tang ahum dagi chatharakhiba thabak lepagi khongjang na maram oiraga college tarukki mahairoi singna mahai tamba fangdabagi awaba mayoknari basi koknanaba Manipur government ta numit mangani gi manungda association asiga wari sanaduna waroisin ama puraknaba hotnabiyo haina All Manipur Student Guardians Organization na appeal tawrakli singjamai sagrakpam laikai da leiba All Manipur Student Guardians Organization ki office ta paumi singa unabada
ऑर्गेनाइजेशन असि की सेक्रेटरी एस सुमतिना हाइकिबदा अमक ताना मणिपुर दा लरिबा एडेड कॉलेज तरुकपु गवर्नमेंट ना लौसिननबा याउना तोंगान तोंगानबा डिमांड तरुक पीनबा हौखिबा इंग्लिशिंग अमगा चमापन मरफुतरा हुमदोइदगी खोंजंग चंगसिंदुना लाखिबनी अदुबु मणिपुर गवर्नमेंट ngasi फाउबा एसोसिएशन असिना तालिबा डिमांड सिंग थबकता ओंथोकपिदना लेरी खोइ साउनरबा एडेड कॉलेज की ओजा सिंगना ममांग थादगी हौना खोंजंग चंगसिलखिबनी मसी फाउबदा मणिपुर गवर्नमेंट ना तुमिन्ना लैथोकलिबा असि एडेड कॉलेज तरुपु मुथनबा होनबनी हाइना लवी मरम अदुना अमक ताना तालिबा डिमांड सिंग नुमित मंगानी की मनुंगदा पिथोकनबा मणिपुर गवर्नमेंट ना होनबियो हाइना सुमतिना अपील तौरकली अमकताना तालिबा डिमांड सिंग असे नुमित मंगानी की मनुंगदा पिथोकतना अखोइगी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमदी मरी लेनबा कंसर्न ऑफिसर सिंगना ngasi कॉलेज तरुक सिदा महै मसिंग तंबा फंगदना कंगाउनदना लैरिबा छात्र सिंगी महैरो सिंगी येंगाकांदा एकेडमिक एटमॉस्फियर अकाइबा मखाताना पीदनबा अथुबा मतमदा एमिकेबल सॉल्यूशन अमा पुरक्तुना एडेड कॉलेज असे मणिपुर हेन साखनबा अफबा कॉलेज अमा ओइहनबियु हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ता स्टेनोग्राफर लौनबगी एप्लीकेशन थाजिलकपगी मतम हाना मेगी तांग तरुकता ओइरंबदगी लाकलिबा मेगी तांग तरागी नुंथिलगी पुंग मरी फाउबा सांगदोकले हाइना चेरोल अमना खंगलकली मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC ना लौबा एग्जाम सिंगदा मपान लमगी मियोय सिंग सरुक याहनबा यारोय हाइना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी एडिशन मैतैना फोंदोखरे ngasi kaisampata leiba desam gi office da pangthokiba paumi singona mada edition na MPSC na loba Manipur Civil Service Combined Examination MCS CE da mitop yauba thinglaga commission asina Public Works Department Power Department amadi Minor Irrigation Department ki oina Assistant Engineer ki firm taramapan gi damak pangthokiba exam da mitop yauhalambasi angakpa poi ahang bafam asigi damak merit list da khangkatlaba Andaman and Nicobar Island dagi Dinesh Kumar da appointment order piba yaroi haiki mahakna makha taraduna hai chahi asigi March ki tang mari da Department of Personnel and Administrative Reforms Personnel Division na MPSC na loba MCS CE da thamkiba mitop yauba थिंगबगुम कमीशन असिना लौबा एग्जाम खुदिंगमक्ता अथिंगबसी थमगदबनी हाइकी लोइनना गवर्नमेंट असिना असिस्टेंट इंजीनियर की फर्म गिदमक मेरिट लिस्ट खल्लबा दिनेश कुमार दा अपॉइंटमेंट ऑर्डर पिरंबा थोकलबदी देसामना येलहुमी कन्ननबा मखल मखा कयागी खोंजंग चंगसिनगनी हाइना फोंदोखी पावर डिपार्टमेंट माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट अमदी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट 15 लौननबगी इंटरव्यू पांगथोकपा मतमदा अखोगी दिनेश कुमार कौबा नन मणिपुरी अमा अंडमान निकोबर मचा अमा हजिक NIT दा MTech तमीबा महिरोय अमा मसी यौरंबसी मसी देसामना अंगक पोए हारिबा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर्सनल डिवीजन थोखिबा ऑर्डर असि करिगिदमक एग्जामिनेशन अमा खतंगिदमक खल थोइबनो MPSC ना लौबा एग्जामिनेशन खुदिमक्ता चटनबा यादनबा मोंगदा नोटिफिकेशन अमा थोइबसे करिगिनो हाइदना मसी कोई देसामगी माइकैदगी हांगे मणिपुर यूनिवर्सिटी दा हौजे एकाडेमिक एटमॉस्फेयर थुगाइदुना तंगदु लैतादबा फिबम अमा ओइहलक्लिबासी इंडिया गवर्नमेंट अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की अरोनबा लालोन की अहोंगबा मसक अदुनी हाइना देसामना मराल सिरकली थोकलिबा थौदो वाथोक सिंग असि लोइसिनबा MU की अथॉरिटी ना थमोय सिंगना अथुबा मतमदा होनगदबनी हाइना देसामना थादोरकपा चिरोल अमना खंगलक्ली थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांगखेम केंद्र की मनुंग लैबा फाउदेल की अमतंगाइरबा अपर प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बु मियोय खरना सिदोकलगा स्कूल बिल्डिंग असिगी मपोट मचै सिंग नीलाम लाउबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi फाउदेल दा मियाम की ओइबा मिफम अमा पांगथोकरे फाउदेल की एवर लिविंग यूथ स्पोर्टिंग एसोसिएशन की ऑफिस दा पांगथोकिबा मिफम अदुदा अपर प्राइमरी स्कूल असिबु अमुक हना हिंगतनबा होनबियो हाइना गवर्नमेंट की पुकनिंग चिंगसिलकली ngarang mekola lairen jam makha lekai da imung manung amagi mioi singbu phattaba laison tinson tawsinduna nga holle haibagi thodokta chenaba maiba konjembam jiten ngarang numidang wairam masana nambol police station da changjarakre
माइबा जितेनगा लाइसोन तिनसोन तौमिनबनी हाइबा नंबोल लांगपोक्तगी चनम लोइदांगबी कौबी नुपी अमगी मयुमदा मियाम चत्तुना फत्तबा लाइसोन तिनसोन अदु कोहल्लु हाइदुना इरांग हौखी अमरोमदा ngarang imung amagi miyoising anga ophaigum choiron parol lolakpagi thodok thokraba matung atopa imung amadasu choirol parol lonbagi thodok tholakle hairi ड्रग माफिया गैंग कांगबुगी मार्केटिंग सेंटर ओइरिबा मंत्री पुखीदा लेबा रूट 39 कौबा रेस्टोरेंट अमदा माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की अर्बन मिलिशिया सिंगना थासी की तांग अहुमदगी नुमिदांगदा बोम लंगसिंदुना लांदाख्रे हाइना आइना थिंख्रबा लुपसिगी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा की सेक्रेटरी कॉमरेड नोंगलेन मैतैना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरी हौजिक पाली बलेंगाक असिगी मकोक थोंगबा लुचिंगबा ओइरिबा असिगी मचानुपा अमदी रूलिंग पार्टी असिगी नौना खलबा प्रेसिडेंट की मचानुपा अनिमक मणिपुर की ख्वाइदगी चाउबा ड्रग माफिया डोनी मणिपुर की लेंगाक मपू की इमुंग मनुंगना चलाइबा ड्रग रैकेट असिगी मार्केटिंग सेंटर रूट 39 रेस्टोरेंट असिदा इतत्तना लुप असिना ngamliba makai mafam matam yengdana landa chathagani मरम अदुना ड्रग मार्केटिंग सेंटर असिदगी मियामना लापना लेबियु करिगुंबा लुप असिगी लंदा चथरकपा मतमदा अशोक अपन यावरगदी लुप असिना मांगजौनना लंदा खरबा मफमनि हाइबसी निंगसिंगबियु मणिपुर के लेंगाकना सेमगतपा ड्रग माफिया रैकेट असिगी मार्केटिंग सेंटर असिबुदी लुप असिना मुथत्तना कैदौनुंगदा तोकलोय हाइरी मदांग स्वाइस ब्रेक अमा लौजगे मणिपुर अमदी मालेम की तोंगान तोंगान बे इपाउसिंगगिदमक इंपैक्ट न्यूज बु मियेंग दादना लेबियु The first urban cross hatchback Datsun Ready Go with 800cc Supna Tagilupa Lak Animakai Piva car Sigi features Singdi ground clearance 185 mm, space 222 liters, power steering, drive computer, mileage 25.14 km per liter, immobilizer, passenger class warranty. Lupalising mga khatana book Tobi Horo, Island Nissan near Standard Robert Higher Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Ready Go. मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खुइबा अरीबा दाकफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हकचांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय अहानबा लाकपीबा 100 कस्टमर दा स्किन टेस्ट अमदी डॉक्टर कंसल्टेशन लेमने हिंगजगन ngasimak unabiu डॉक्टर मधुबाला लेजर ब्यूटी क्लिनिक MG एवेन्यू इम्फाल Delta Tutorals for CBSE. Admissions open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacation course for Navodayas and others from May 4. Class timing 5:30 to 9:30 a.m. and 4:30 to 7:30 p.m. For details, please visit Delta Tutorals between 6 a.m. to 7 p.m. मयाम बमुकन तराम नोक्चरी बुलेटिन असिगी मखा ताबा पाव मियाम द पिजरी इम्फाल वेस्ट पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा सगोलबन मोइरांग लेरक की अखम नीलमणि कौबा मियोय अमगी गेटा चाइनाना साबा हैंड ग्रेनेड अमा ngasi ayuk लेरमले हैंड ग्रेनेड अदुसु ngasi ayuk पुंग 3 मखाय हेलकपा द्वाइदा हानगी IFCD की एडिशनल चीफ इंजीनियर अखम नीलमणि की युम की गेटा थेंगनखिबनी हैंड ग्रेनेड अदुगा लोइनरकपा एनवेलप अमदा पोलमसी CMO थौबाल डॉक्टर जयंत द खुदोल तौबनी हाइना थारमी पनबयाई CMO थौबाल ओरिबा डॉक्टर नोमाइथेम जयंता अखम नीलमणि की युमथंगनना लेबनी अयुक की पुंग 3 मखाई तारकपदा इम्फाल वेस्ट पुलिस टीम अमगा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का लोइनना बॉम्ब अदु लौखलबा मतुंग लमफेल की फत्ता हौती लंगथोफम दा टेक तकाइदना पोखाई हनख्रे ngasi ayuk thobal district ki chief medical officer dr jayant gi sagolban maino larakta leiba yumda hand grenade thamlamba bu yaningda ba phongdoktuna thobal gi chief medical office mamangda office asigi staff singna wakat mifam chathakre Myanmar da nga faba chatkiba miyoi ani hauzik fauba halaktre thasi ki tang ani ke ayuk pung 8 makhai taba matamda More Ward number 5 Muslim Basti da leiba MD Jalaluddin Elias Amuthi chahi kuntra apokpa MD Janaf Ali amasung MD Kheruddin chahi kunga mari apokpa MD Azizurni makhoi ani Myanmar gi kondong khun nakalda nga phabani haiduna gari kenbo bike amada nga phanana balang puduna chatkibadagi ngasi fauba halaktre
थीबदसु फंगबा लेट्रे मियोय अनि मांगखिबगा मरी लेनना ngasi numidang More Muslim Council gi office da community leader singi mifam amasu pangthokre mifam aduna More gi ADC amadi More police da paupi duna Myanmar gi authority da mangkhiba miyoy ani asigi langla langjin khangnana ba hotna biyo haina taksin gani haiba warep sing lokre kanagumbana miyoy ani asigi langla langjin khangbirabadi all community More da natraga More police station da report PBO haiduna pause lakli Public Works Department PWD da Chief Engineer Oiramba Sagolban Moirang Lairak Akham Nilamali Chahi Humbudra Suraba Miyoy Amagi Yumgi Thongal da ngasi ayuk anganbada sakangdaba singna bom ama thamjinduna aki akhang pirambagi thongbu yaningdaba phongdokladuna laikai asigi miyamna wakat mifam famkre wakan mifam aduda saruk yakiba laikai asidagi wahengbam noni kowi mera paibi amana haikibada miyam tinba mafamda bom thamjilamba yaningde karigumba bom aduna pokhaiduna misi mina yawralabadi kanana daita pugani matungda asigumba thawong chathabiganu miyamda aki akhang pibagi mahutta wari sanaduna waroisin purakna bohotnabiu loinana karamba lupna kari maramgi chathabano haibadu athuba matamda mari leinaba singna singdokpirau Huji leba ki asyam na war batanja asyam na sirba ban broken na toiba huji huji mang da taiba sum mayam sigi mamrak sida hui misam ka ni hingbagi lam phamda asuk ke mati war ba matam je sumaina bom top tong dana aki chujung han ba che mama obi kaya na ne masi wa da bangam deba karino kanana karin mam ki togano haibadi akhoi di misam ni na kai su khang bana te ba aduga mara leijide ba kaya da aso panyadi kanagi mangje mama obi mapa obi Macimraw iba mayam sige mangjeba ngaktani aduna isa singna karamba lupna kari maramgi damakta sungba thogdo ase lakai je thoibna se mama obi lamdam silaiba mayamna asi asyangba matangdi khangningi ngasi apunba matamisai kanglub amiki nauna thaupunana bakhalaba office barrier singa charge sinabagi thauram ama amiki temporary office ta pangthokre haina jerol amana pauzelakli Siza Hospital and Research Center na miyoy ahumda mit ki cornea sindoktuna mamit uhankre chahi amagi matungda hospital asida eye bank ama lairakpa yabagi thajaba leire mamit namanamada soktuna mit udraba miyoy ahum asi mamang thagi tang kuntra amasung ngarang hospital asida operation tawduna cornea sindokhibani operation asigi matangda paumi singa unabada hospital asigi managing director Dr. K.S. Palinna miyoy ba amagi mit ki cornea mai pakna sindokpa asi hospital asigi danatana lamdam asigi yamna chauthok chaningai oiba khongthang amani cornea sindokpagi operation asi mamang thagi tang kungani thoida medical directorate na license piraklaba matung pangthokpa operation ne haina phongdokhi Dr. Palinna makha taraduna Arbin Eye Care System Madurai gi makha da chalai ba hospital asigi Siza Eye Care Foundation asi tongan ba hospital ama oina leiragani hospital asida mit ki layang bada sel yamna puthokpa ngamdaba miyoi singna lupa kun khak tinglaga layang bagi khudong chaba piri haiki hojik leiriba mi si akoina pabada charakna 90000 gumadi cataract na maram oraga mami tangi ne khalle cataract na mami tang bai si mami am khatan na te ba ani ne ba ad mami ani si punsala agadi akoina tawudoba operation si mami ani punsala di 1.8 lakhs oidoine ai bank si leini soidana adoga loinana atopa ahenba khudong ba volume tawo yana ba akoi infrastructure develop tawna ba ki plan leijai Paumi Singa unabadu da saruk yakiba surgeon Dr. Sachindra cornea sindokhiba miyoi ohumgi cornea sing asi Eye Bank of India amasung Sight Life ki central distribution system gi khuthangda pusalakhiba cornea ngaktani karigumba miyoi amana cornea sokpadagi mit udre haidina operation tawninglabasu mapalamda chatrabasu yare hojik fawbagi oinadi lamdam asida Eye Bank leitabανina cornea sigi singe hairabadi mapalamdagi cornea adumak lawba tari haiki angang oringe da congenital glaucoma bagi angang oringe da wang en haraga pressure su wang aba wang na kuina lei ba kangu da sudum cornealopacity lei infection na tabada mit operation any operation tawru matung da cornealopacity lakpagi chance su lei total surgery cost se akoina hojik thamise for therapeutic graft all the costs included like kano tawraga akoina around 15000 gi maya da thame yam kan not very transplant atega manada bani kano da sang manate ba not in terms of lakhs it's in terms of thousands
Health Department Government of Manipur gi temporary basis ta ahang ba fam khara ki damak application kauri fam sing adudi driver homfuga mathoi office assistant cum computer operator marfutara mathoi pharmacist homfuga nithoi male health worker homfuga mari grade 4 chahumga yankhai ga nithoi staff nurse chamaga homfu humdoi amadi ANM FHW chamaga yankhai mangani PWD ki chada ahum gi horizontal reservation laigani hairi thaning ba mioi singna makoi ki employment exchange ki khuthangda pham sing asida apply tawba yagani haina health services ki director na thadorakpa cherol amana khangalakli Hautal da leiba ibudau nongda laren pakhangba community hall ngasi achamba thoram amaga loinana sangakre MLA local area development fund gi makhada sakhiba community hall sangabagi thoram aduda Khurai assembly constituency gi MLA Dr NG Bijoy Getwell school gi principal RK Sanatombi vidyalay gi principal Kairang jila parisad yauna miyoi kayana saruk yakhi thoram aduga mari leinana MLA Dr NG Bijoyna nauna sangariba community hall asi tungkoina miyamda kanaba pina bagidamak committee ama sembiyo haiki community hall asina mahiroi amada naha kayagi punfam mafam ama oihanduna khunai asigi mapung phaba thaugai kaya pangthokpa ngamba oisanu haina MLA Dr NG Bijoyna makha takhi sugumba community hall mayam sina laikai sida leriyo mayam sigi integrity amaga punba se not only nupa da nataba nupi dasu natana children dasu ngasi ekoi education international recommendation by UNESCO on education see in a court to zaragadi ekoi da to be together as a see this is one of the pillars ekoi khuding maksi tinaba hayan ba se ekoi tangai phade tamuri mayam punu zaroi ba samaj da lakadam ne samaj ke tinaba hidra mido adum fail hoy DIPR ki director Megha Chandra Kongbamna ngarang pangthokiba homfugo humdoi suba National Film Award yenthokpagi thoramda India pumbagi oina Best Film Critic Award fangduna lemjaningai oiraba Swarna Kamal gi mana fanglakpada DIPR Employee Association na nungai pa phongdokre Megha Chandra Kongbamna Swarna Kamal fangbasi Manipur gi oina ahum subani loinana award yenthokpagi thoram aduda department asigi video editor Haurongbam Mapak Sanasu mahakna direction piba film aibusu yauhanbiuna best Manipuri feature film tarakpadasu association asina cherol amada nungai ba phongdorakli National Urban Livelihood Mission gi Mobilization and Institution Development haiba thauram masigi makhada Thoubal Municipal Council gi ward number 19 gi manungdagi khangatlaba self help group yankhai gani thoida lupa lising 10 gi check sing yenthokre Shri Shri Bal Mukunda Dev Music College ki Yankhaiga Mari Suba Foundation Day gi valedictory function amadi concert hayeng me gi tang tarukta Palace Compound da leiba Maharaja Chandrakiti Auditorium da taugani taurambadu public curfew leiba maramna yeithokle haina pauzelakli Hauzik ngasi sanabagi pauda Nongpo Kangkhut kai samthong amadi awang Kangkhut kai samthong anina ahanba inter kai samthong Kendra League Kang tournament ki final da lamba taunaragani Mamang thagi tangkunga mari tagi chatharakliba tournament asigi ngasi sanakiba aroiba league match aduda maning Kangkhut kai samthong na awang Kangkhut kai samthong bu panjil tarani pan mapanda maithi papi bangamkre kai samthong elangbam laikai gi khabam lakpa mandapta kai samthong assembly constituency gi social worker maibam Joy Kishore gi senthang makhada numit laima sports committee na sinduna Laikhidaba Maibam Jayanta Kumar amadi Maibam Ongbi Brajamani Devi ani gi mingda pangthok liba kang tournament asida kendra asigi kangkhut mangana saruk yari Taruk Suba Hockey India Sub Junior Men's National Hockey Championship A and B Division ngasi dagi Manipur Hockey na sinduna Khumar Lampak Hockey Stadium da sanaba hokre tournament asigi B Division gi ahanba match aduda Kerala Hockey amadi Goans Hockey anina match ki apiba matamda panjil amata chanaba ngamdana match adu draw oikibaga lonena ani suba match su Mumbai Hockey Association amadi Hockey Uttarakhand anina sanakhiba match adu dasu panjil ani chanduna match adu draw
ताखिबनी टूर्नामेंट असिगी अहुम सुबह मैच दा हॉकी मध्य प्रदेश ना हॉकी मध्य भारत पु पांजल तरुक सुइनोदा अदुगा मरी सुबह मैच ना हॉकी भोपाल ना बेंगोल हॉकी एसोसिएशन बु पांजल अहुम अनीदा माइथीबा पीखिबनी ngasi nungthil sanakhiba manga suba match da Vidarbha Hockey Association na Hockey Gujarat pu panjil taruk marida aduga taruk suba match na Dadra Nagar Haveli Hockey Association na yamna lakchana Hockey Puducherry bu panjil taranipan suinoda maithiba pibangam khibani Speaker TS Lokeshwar amadi Manipur gi masak nairaba miyoi kayaga loinana Manipur Hockey ki hauzik thau puriba miyoi singna ngasi dagi haukiba tournament asida saruk yaki Hayeng tournament asigi makha taba league match taruk sanaragani Ahanba Interstates Gojuriu Karate Do Championship ngasidagi kiamgai haipong makhongda hokre Championship asi All India Gojuriu Karate Do Federation gi makhada Gojuriu Karate Do Manipur amadi Kanglei Sports Academy Kanglei Shana Sinduna Pangthokpani ngasidagi hauduna megi tang taret fauba pangthokadaba championship asida Manipur gi team A B Assam Meghalaya yauna punna team mari na saru yari championship asigi ngasi dagi haudokpagi thauramda Kairao Assembly constituency gi MLA Karam Thamarjit IPS Higher Secondary School Kanchipur gi principal Asim Kennedy amadi Standard Robert Higher Secondary School gi principal PS Landhoni susaruk yakhi All Manipur Football Association ge English Aniga Supna Tara Taruktagi English Aniga Supna Kun Fauba President Fampu Gadauriba Sapam Sanatom Babu Ngasi Football Veteran Welfare Association Amadi All Manipur Veteran Football Association Anina Taram na okre Ngasi Imphal gi Mapal Kangjebungda Achamba Thauram Amagaloina Pangthokiba Taram na okpagi Thauram Association ani asigi masak nairaba miyoi kayana saru yaki Manipur da afava football sanaroi kaya puthokna bagi asanba mityeng amagaloina na grassroots level da leiriba nupa macha amadi nupi macha singbu iramda masida leiriba masana asibu pamjaba miyoi singa loinana thabak thauram kaya pangthokpada saru yaminabagi apamba phongdokhi FIFA na AFC da hairaga AFC na All India Football Federation da hairaga mutunda All India Football Federation na MPA da May ki tarikh 15 se grassroots day and observe to na hare adum tarikh 15 sida koi MPA ni selaga grassroots day na observe to gani sida ngang koi Manipur da leiba aikoi gi Imphal ki area sigi saung leiba ngang samri chama dakta khomaga koi digi angang sigi grassroots day se observe to na koi sinda ogere Aroibada bulletin sege headlines amuka hana miyam da thamsage Prasanta Misigi JSC na kauhiba pung nifunipan gi general strike na ngasi Manipur gi mafam kaya da akaiba pikre Public curfew manung da hanglamba dukan singi afafat tagi daita pumnamak dukan mapu sing na pugadabani haina JC ILPS Women's Wing amadi Students Wing na cheksilwa thamlakli JC ILPS की public curfew manung da Jennings की staff singa chatok chasin tawbada apan ba pibiganu haina Jennings की director Dr. Deben Namiyam da appeal tawrakli Mahairoi singi khanbi duna khongjang changsiliba oja singa numit mangani gi manung da yanaba puraknaba Guardians Association na government da appeal tawkre Amasung numit humni da Siza Hospital na cornea transplant mai pak na pangthok pangamkre hospital asida mathang chahi da eye bank leibagi chauna thajaba leire